ka sinjuk ki Rangbah Shnong Ri-Bhoi district Mynta Sngi kalapin bena paidbah bahkan Pynlong ya ke Jingialangbah ni ke General Council Jembaro ki Rangbah Shnong ha ke district banyatai sani halor shibun kiman kibeyade bat ka bha kamiat bat ka roi kapar jong ka dong Ri-Bhoi habakran kilat pathai Khubor uba BB Makdong chairman ha ke jingïadon lang uba PB Shillong secretary lembat ki begi Rangbah Shnong ula pintip baya ke ni ke Jingialangbah larai ban Pynlong ha kan riu Tarik Jymmang arjar apun riu ha district library hall nadu kapor shpo jimin stem ula ongru bakani ke Jingialang kan long ka kabu ka bakong san yiki Rangbah Shnong banyakren bat banyatai sani halor ki jingïa ba pher ki bakta iki Shnong ki thau Ri-Bhoi district So Mynta Sngi don ya ka executive committee jongi kesenjuk ki Rangbah Shnong Ri-Bhoi ba ngi keren halor ka isu ba ngi kwa ban ya Pynlong ya ke jingi kundu lang jong baro ki para Rangbah Shnong bat kane da gui gasur ngi lai rai bat ngai penbet bangin Pynlong ya ke jingi kundu lang jong baro ki Rangbah Shnong akan riu tarik ume hagapor chipo buje mestap hang ne Nongpoh kajaka kan long hang ne po library hall Nongpoh lada don gano gijing kela ngin sepentip lang bagi press multimedia kumta ngi kerpat ya baro ki para Rangbah Shnong jong gadong Ri-Bhoi ki badon ngi kemensim ban train na kementa kejing bah jong katani borok kawai kin sngo bah banwan ha kate ngi kanang bengila ban yekren ban ai jengmut ban penbah na kementa katany kabai ke jongi tingi kentu sesisin ya ki para Rangbah Shnong klem dadon gano jing sngo bah ban mi chakmat ban poi ha kate riu tarik umrai be ha kapor si pau bejaman step ha no ni apa boleh sebut industri jungi kedai service industry. The kumbalaan service to mankind is service to God. Tourism kamde syutan ha po city ha po sorkar kibre bilastan mensa keleng ngin hapan concentrate on niche travelers on niche experiences kenapa ngilapan brand kan di Meghalaya one of these as one of the top destinations. Idan something ita ki age of tourism kawai deka attraction kemudian ngidan man-made and natural attraction. Second is ngidan kami ke cetasa ada belawan operationnya tinggi dan tamru ke jingwan ke accessibility bikin point tinggi dan tamru ke amenities ngi dan ke activities kini ke 5 A's of tourism kemudian coba tayi ke jing kesian jog sorkar le ke la pen yana pa yengi pengin yo na footfall ba ke state no pengin yo ita ki tourist kinwa amar ka tourism department ki dan ki schemes ban yalam mingi shabar ban let's sell ki packages in di kini ki services jungi akabanila pan convert pat ki wan ki tourist ni ngi dan ki B2B meetings dan ki B2C meetings idan ti B2G meetings room ya kendo itu berapa fair na keleng kari na keleng pertai ngin dan kami ke sorkar untuk facilitator ke sorkar ini dan kami kita ki stakeholders nomor ngin tray kam at ground level and grassroots level